tak usah bahas mati ntar ke Mekah bu. Coba atau wab apa itu biar yang celeng sokona. Termasuk gula nih. Gula nih kekancang orang Ustaz. Mau nih kan tudut tenggelok kan cukup paham salaman. Gula 2 lekor atau wab haram ya tak ring celeng gula. Salah ada iya gula pada calon pahikepek janda gula yu. Orang lang celeng leng Bangladesh dong. Oh ya dok gula janda kan tu janda. Ya cak ring atau wab kan melo. Salah melo kan tahu lihat minyak andeng umroh. Oh belon. Gula duk ada tepak ke bengkong. Mingus kairing tepak kepek-kepek ya Allah. Gula takut yu. Gula ya Allah kening boleh teseng acara mampu bahas janda jang gula. Haram gula kira pikiran gula sopor ya Allah jang gula sopor jang gula. Mangkana gula mulai dini kakak haram pidato gula lo teman bahasan janda. Jadi gula makin ka ambu sampo nyari janda. Gula nyari paraben makin. Tak usah ke akhirat ke Mekah elang kiai na yu. Holy Yosun muna ceramah arukan dipanggil ceramah agama. Kan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Menna, Al-Kohol. Haram depak ke Mekah di berin gula haji ya. Masuk ke Arafah tendang ke Jeddah. Tendang ke Jeddah makanya gula haji penalti gula ni kan. Haji tendangan bebas. Apa cak gula kau kiat deh yu. Engkan tak deng padeng kok iya kocan pote deh ya. Ada kan kocan jelang gitu deh. Kocan pote pada sini kede gula bah kocan pote kelampian pote pah kaca. Ku tak kerimuan celeng bi tibian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, guru badan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Haji Mubarak dek salerana badan kaula amulja aki wa matta'ana Allahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah. Ajunan semulja Kiai Haji Imran Fakhruddin juga badan kaula sangat tamul ja'aki badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Masyafa' Daman Huri, ajunan Kiai Ridwan Daman Huri, tertak galib ajunan Kiai Sultan, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nu'un saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, utama epon pemangku di Salangkajeng beserta seluruh jajaran aparatur desa Epon, sahibud dakwah,
wa sahibul manzil yang kika dinto Bapak Marsulin sekeluarga. Seka dima kesempatan mangken abada aki saibu are dari wafat epon almarhum Misdin bin Pusar. Bententona sateja almarhumin almarhumat dari keluarga na Bapak Marsulin seampun atingkal tunya. Kalaban perpangkian mangken semua keesarang Allah subhanahu wa ta'ala almarhumin almarhumat paringi padeng kopura amin. Yasapora satajatu satu sana amin. Yang kak terceta ialam berzakh amin. Ben sataja sehadir manter lanceng umur sebarokah. Manter tak seta kecuali atingkal nak foto solihin solihat. Sataja sehadir manter tak seta kecuali asangu iman Islam. Amin Allahumma. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan samangken takdir apolong alengki apangki apolong asareng delum kabadaan sehat. Moga manter kaula ben ajunan sareng Allah terus paringi kesehatan lahir dan batin. Amin. Salawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto semu keetetilan jalan kaula ben ajunan sehadir saat semangkin tak nyeting dek kapanas sa apoy neraka kaula ben ajunan sateja sehadir masuk dek ka swarga na ipun Allah manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Para Rabu sesangat badan kaula amul jaaki. Kaula ben ajunan entar dek ke acara mangken. Kak dinto sepertama keng adua akinah almarhumin almarhumat. Utama epon almarhum Bapak Misdin bin Pusar. Sesamangken kak dinto ampon kenging saibu areh. Saibu are kak dinto 3 tahun korang sebitek 5 are pada Rabu. Kalaban acara kak dinto mau kemanter tetilan jalan keselamatan sateja almarhumin almarhumat. Amin. Mau kemanter tetilan jalan kepecraan seseta ialam berzakh. Amin. Ben kalaban adua aki bengasepo manter erok toro abi nak potoh. Kaula ben ajunan bingkengan ketika saya tebi nak foto pada itu aki. Kau leben ajunan ketika saya terbingkengan pada iyan tarin kakopuran pada esada kain sehingga kalaban kebiasaan kak dintoh kau leben ajunan seseta kak dintoh pecre gara-gara oleh doa oleh sodako seekeremi bi nak foto dek ka orang sepo amin Allahumma. Para Rabu sesangat badan kaula amul jaaki. Karena orang masuk ke dalam kubur kak dinto para Rabu. Tadak sebisa andi kelakuan, sekelakuan kak dinto bisa masalamat. Ada sebisa andi kelakuan, sekelakuan kak dinto bisa mapecrah. Kecuali orang-orang sesete kak dinto etolongin bi potra-potra nah, etolongin bi keluarga-keluarga nasiki odi. Mangkana dalam situng hadis buaki. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Orang seampun mati ni ka amal pegek kepi. Seeko cak pegek gak dinto cak pun ulama. Orang mati ni kalau bisa ibadah para Rabu. Orang saya tegak dinto ada si bisa ala qata'at. Orang mati ni kalau bisa apa jeng ada macam dalam kubur. Orang mati ni kata ada si bisa ngaji ada macam ringan lah mati. Tapi meskipun in qata'a amaluhu ulama adabu wala yang qati'u min ghairi keng tak peke amal nikah manabi dari orang lain engki se mati lah kar tak bisa abejeng keng mundi se odi kak dintoh ebejeng aki maka sesete bakal selamat mangkana orang mati kan tobi orang odi ebejeng aki napa tak ebejeng aki napa tak ebejeng aki. Semate tak bisa abejeng keng seodi abejeng pada Rabu. Ketika seodi ni ka abejeng anyu onaki dak Allah ilmu bejeng kan beda tua ilmu bejeng
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ni kepada doa ilmu pejeng orang mati. Semate tak bisa apa jeng. Keng seodi apa jeng aki pah doa aki. Maka kalau bendoa kak dinto sesete ni kebekal selamat. Amin. Makanya di kanjing Nabi mun beda orang mati ni kebikasi odi ero kalaku dua perkara. Situng epakon pejeng aki, nomor dua epakon torok ke kuburan. Sera orang apa jeng aki mayit, mari ni kapah norok ke kuburan ngater mayit. Orang siapa jangan kiban ngater mayit ni ka oleh kenceran dua kirot. Kirot ni ketung situng apa deban gunung Uhud. Tetimun oleh dua kirot kak dinto para rabu oleh kenceran dua kirot. Al-Imam Ibnu Hajar pah adabu wa muqtada dzalika annal kiratayn yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariq hatta tudfana fa in shalla wahdah wa dhahaba ila al-qabri. Maka orang seoleh kenceran dua kirot, orang-orang se apa jengaki mayit, mari apa jengaki kak dim tobah nurok mayit ke kuburan para rabu. Hatta tudfana sampai mayit ni ke kuburaki. Orang se nurok ke kuburan, pah ngater mayit sampai mayit ni ke kuburaki para rabu oleh kenceran dua kirot. Tapi fa in shalla wahdah mun orang ni ke apa jeng ketibi wa dhahaba ilal qabri. Pas orang gak dinto berangkat ke kuburan, artena lo aperin ben mayit se ke kuburan, maka tak oleh kenceran dua kirot, cuma oleh kenceran situng kan beda biasa. Nah, kapan mayit berangkat dek ke kuburan, pah ngalak sepeda, pah identik kuburan mayit. Beda apa tak ada? Beda tapi benih ikan toh, cek ikan toh benih kuburan, sebeda ni ke kuburan, mun ikan toh ada, jadi coro toro mayit ni keng tak langkong senoro ni kareng lake mun ring bini tikel cek noro. Ulama berdesa ada buaki haram para rabu, namun pendapat si kuat ni ka makro. Orang bini ngater mayit ke kuburan ni ka makro hokomah. Apa napa polan orang bini ni kasi yang kui perasaan. Takut pandepak ke kuburan pahacereng. Baganki. Kapan dibuka teh karena mayit teh kalak isabu apa kan dia biasa nembian no cok tur kadang mulai ki Roma legeridu kok kapan selake mati beda sampo dia ngomong berarti sentar ya jabari ki minta pentol ya mangkana jabari ki odi tak minta pentol bu. Aduh, pah aku lupuk teka nyonok ke rumah barang. Beda terus kadang pah alexer alir alenteng aurjit meledak bumah dia. Oh pah teka nyepit kalampi pah. Kula ngabala yaman gaman torai gibon bedereng laki mate pah si bini ateng pulunteng aser lexer ayer liar haram tak abid si alaki ya boleh. Torai. Kula nurai itu rijan tak nurana denak jauh gelu. Torai kan tenemun bedereng laki mati paring bini ateng pulunteng. Kita oleh satu are ku tak lengaplut status. Kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin. Mumpung aku janda pirang ke. Pak Ibni caption lagu. Hai serba salah jikalau menjadi janda. Kemanapun saja orang curiga. Nasib, oh nasib. Pamulai kada ni kan. Kaki, mulai kaki. 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 Ngagemi kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes.
Coba kurmut tu kok tempo nangang ako. Bukan cekak pun nangang ulit rin yun. Mari. Mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Torok kalum kubur pada Rabu tak langkong mun mayit ni kalamare ibendem keluarga cek mulai kapi. Keluarga cek mulai kapi. Ipakon panapa bi ulama? Ipakon bedese ajega nukui mayit nikah kalaben cara imau saki Al-Qur'an. Jadi tak langkong orang langka jeng ihu nyuun betada. Ihu ni cek tambah. Sayan ki buru kasa. Cek. Saya. Terus kelangkong. Aja pada buntong ini. Ihu na. Cek. Low. Rin. Na betada. Da. Jadi mun bedoreng mate. Oh, pentong kok ngarenos. Ihuna. Cek. Nah, saya ini kah. Tidak masuk suara keben serem ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun bedoreng mate ring langkajeng tak langkong. Keluarga ni kecek pah mulai kapi para Rabu. Karena orang mati gak dinto saampun na orang sengopuraki ni kebeleman. Orang mati ni kay yasma'u qa'rani ali. Ngiting kamunya na sandal si atas. Uning sedaja. Saampun na peleman orang sengat tersengopuraki. Ni kadeteng dua malaikat seanyama malaikat mungkar nakir. Lecepon ulama cek mulai kapi orang saya ngopuraki ni kamulai ko tu beda keluarga saya atau ku ekopuran nikah. Napa saya kalako ngaji aki pada Rabu, maca aki Al-Qur'an ten kenten. Panapa faidana? Sepertama, orang saya tadi kamu ni maca aki Qur'an nikah maka gara-gara Qur'an nikah rahmat Allah turun pada Rabu. Mun beda orang maus Al-Qur'an maka kalaban Al-Qur'an nikah rahmat Allah bakal turun. Sehingga ketika Qur'an nikah ibaca yating jenazah ekopuran maka rahmat Allah bakal turun ke tempat saya baca Quran gak dinto sehingga saya mati juga oleh rahmat Guste. Nomor tung nih kak. Nomor dua, mana bibada orang mati maca aki Al-Quran ia tasakopuran selain peleman gapi pas maca aki Al-Quran maka malaikat mungkar nakir ni kesehatannya gak dintolok santak para Rabu. Malaikat mungkar nakir ni kan nakoy kak. Nakoy ada malaikat ni kak. Sebelum kau lebih najunan masuk ke neraka, ada malaikat selebih etempeng malaikat mungkar nakir nikah. Pertanyaan anda santa mungkar nakir nikah. Marabbuka. Keng mun maca aki Quran ya tasa malaikat nikah launan. Marabbuka. Unggu, lebih sebut ulama nikah. Jadi, mangga namun beda keluarga seteh tak langkong kopuran nikah. Ketika mari ngali aki lobeng, mayit mari pendem. Cek peleman kapi beda si aja ge potranah panakanah saya rasa sepenting ko tu beda orang saya ngajaki Al-Quran pada Rabu makle jenazah saya tadi malaikat mungkar nakir da adeng kak dinto saya tanya aki lo santa ni kaca apa yang ngoreng ada mayit kapi bu keng di budi kok di budi tergi pada lanceng umur sih. Daripada selamat engki. Daripada bejrah. Amin. Saya tanya kibik malaikat si pertama. Napa pertanyaan nah? Marabbuka. Siapa pangeran nak kakek? Uning tak uning jawab benar. Oh, uning mun mangken. Kayak gilum kopur ni pada Rabu saya jawab benilesan. Saya jawab ni amal. Tetimbian makin ngapal lagi na percuma. Ambian lapal. Allahu Rabbi Muhammadun Nabi Al-Ka'batu Qiblati Al-Qur'anu imami Al-Islamu dini wal muslimuna ikhwani. Lapal ambian. Malaikat tanya. Marabbuka. Apal ke? Baca pala-pala ni pal-pal di malaikat. Kenapa kok demikian? Yang menjawab itu nanti bukan lisan.
Kula banajunan percuma make apal. Mun pah orang seapal si bisa jawab, pun sepenter si bisa jawab. Tentu nasi selamat bagian kiai bu. Mun ngak kula ben sampean sering tani tak kira selamat, cek tak tahu tanggi. Percuma penterilum kopur nih. Kalau lihat sini kacang ring langkaceng ustad, ustad mate, ambu si tadi ustad. Mau ilmu kopur tak kira bah malaikat bah nungono tak langkong tak. Gula bah jawab, cering gula ustad. Muntak etat kentat ya. Ada mas makan kok saya syuting praben denya. Sebel deh. Kayaknya lagi ada nak komelak do iya nya kudup kangkok syutingan nah. Ternyata ada dana gelam pentong sekali biko. Kayaknya lagi kangkok saya syuting bening kok. Dasar. Lang kok. Kan setia syuting. Apa kimi nyuting tempo ada jedok kok. Mun bukela teh syuting ka mande iya syuting. Allahumma sholli ala Muhammad. Uli lihat sini kata karo kanto si ustaz pada rabu. Entar ke akhirat elang ustaz tegelan nun muni tunya bade kiai ke kuburan elang kiai na. Mi abah sa kuburan para aja ti kiai kanto. E matura peteti kiai rajo. Salala kiai rajo paki lempo. Kan lara jadu kali kiai na rin. Coba tahu sa bahas mati entar ke Mekah bo. Coba atau wab aba itu bilang celeng soko na. Terbasok gula nih. Kula ni kakancang orang gustak muni kan tudot tenggelok kan cukup salaman. Kula 2000 pak lekor atau wab haram yeto ring celeng kula. Salah ada iya kula pana celon pahikepek janda kula yu. Orang lang celeng len Bangladesh ro. Uya dok kula janda kan to janda. Yeto ring atau wab kan melo salah melo kan tau liya minyak anding umroh. Oh belon. Kula dukade tepak kebengkong. Mingus kairing tepak kepek-kepek ya Allah. Kula takok yu. Kula ya Allah kening boleh saya ngacara mampu bahas janda jang kula. Haram kula kira pikiran kula sopor ya Allah jang kula sopor jang kula. Mangkano kula mulai dini kakak haram pidato kula lo teman bahasan janda. Jadi kula mangkin ka ambu sampo nyari janda. Kula nyari paraben mangkin din. Hah? Iya le. Hah? 0823 Tulis le. 32 nampak satu nampak semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah ke akhirat ke Mekah elang kiai na yu. Kalau dia sun muna ceramah akan dipanggil ceramah agama. Kan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Menna, Al-Kohol. Haram depak ke Mekah ni berdin gula haji ya. Masuk ke Arafah tendang ke Jeddah. Tendang ke Jeddah makanya gula haji penalti gula ni kan. Haji tendangan bebas. Apa cak gula kau kiater ya yu. Engkan tak deng padeng kok ya kocan bote ni ya. Ada kan kocan jelang gini deh. Kocan bote pada sini kene gula bah kocan bote kelampian bote pah kaca. Ku tak kerimuan celeng bi tibian. Ada apa deh? Anjok celeng si angan. Bah, benih. Cok, celeng si beda lagu na yu. Hitam, sedero. Orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Enggak kan? Ini masih kuning beda lagu na. Kuning, metoning kok. Aku may galo. Aku may ladi yan biyan. Ngale. Kita aku may galo. Wala aku may tangada dia. Mangka naman talaga pa nga. Diyan diapin pesan bro. Aku may galo. Allahumma sholli ala Muhammad.
Les setengah jam lah. Terus sing ngucap embu sapa? Orang ngucap les setengah jam ayo. Sana apa? Tuh di pah petotok cak bojeng sadaka. Mulai kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi mangkana norok mayit kula benajunan. Torok mayit. Aji ke. Mangkana saya ngak siapa aki potrana kak? Siapa aki potrana? Mak lehula benajunan bingkengan ketika iko puraki mun andi nak potong ngerti ilmu syariat, mun andi nak potong ngerti hukum Islam, mun andi nak potong oning agama Allah. Tak kaya itu urut hula benajunan melas ilung kopur para labu. Tapi hula benajunan itu kui. Maca aki Quran bi nak foto takok hula benajunan ialam barzah. Dalam keberadaan tak saya edak bentang bi malaikat mungkar nakir. Terpada selamat kabi Allahumma. Bah, mak ngalak berkat. Kepada mereka. Mulia nih. Nah, oh bawa ke mobil, mobil pote dia gula. Takut salahnya bak dia. Yang tak langkong sampai dia dalam jap keluar oleh nak ibu dia ada ni. Ya, takutnya ku mari beri. Ku dari boring sing malu maka uncengan daerah bungkak dibungkak ngan le ke turin. Kapan ngajian nomor 2, kapan mulia apa hetoro bi tuan rumah. Kendaraan beda berkat pah ngucap. Mari beri kok. Beni mari beri berkat oleh nasi adaan. Pak budi si ngucap. Anu bayi mun mari beri porop. Minta rajaan saya teku sabar ku tak saya dalam bahe kalak dia. Amba ji dak ko mage oncengan dukale pokon letung berkat. Yang jak ko benar berkat bu. Keng mon kule kani bini amit kaun cengan dukale pak oleh berkat ngetung jo itu kare yu. Nyang kuah bini dua kok. Gula kan tan gula bini tunggula. Mangkana tero dua pun. Ayo lek deki kok. Bon. Pertanyaan apa para rabu? Ilmu kopur perhatikan. Situ tanya lagi. Marrabbuka. Siapa pangeran na kakek? Pertanyaan na gampang para rabu. Saya pangeran na. Siapa sih tak uning aga pangeran gula benajunan? Keng saya jawab ni ka amal. Maki sampean mangkin uning cek pangeran na Allah. Keng mun lako na mangkin tak sampung ka Allah. Gula benajunan tak bisa jawab. Bener. Mangka na pagampang mangkin nyebut Allah. Allah. Malana maulan siwa Allah. Kullama nadaitu yahu. Qala ya abdi ana Allah. Maka nak gini kesekan di embuk ni kaya ciri Allah ada kan? Nggih kan? Nak gini mun kapan tedungah. Ayo baca doa mau tidur. Pasti asmana Guste. Bismikallahumma ahya wa bismika Allah ada saya ceraki. Nah kena gini ngakana. Mun ngakana baca doa sebelum makan. Doa Allahumma barik lana rusika. Ya kan nak gini bu. Ya kan kilo kuat. Tujuh. Ada cenggeng yang ku kancan dengan aku. Engkau ni gini raja cong. Orang sasampung dak ke Allah Subhanahu wa taala, orang sekampang nyebut asma Allah. Kak dinto para rabu budian si bisa jawab. Makin oning pangeran Allah keng mun tak sampung ke Allah, tak ahli nyebut asma Allah. Tapi insyaallah mun lang kaceng, bojak ku betir cek dengan adik kiran pun mari bajeng tangki. Mari maulid kan bajeng ki. Mari bajeng maulid kan tak turun tak tega dikiran kan? Iki kan?
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله baik budi subhanallah 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 ada iya mbak subhanallah bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 الحمد لله يا كريم على كل حال وعلى كل نعمة ونعمة الإسلام والإيمان الله أكبر لا بر لا بر لا بر لا بر لا بر لا bر لا bر Tina jeringan jorking lal polan latu wajil lero lamalarat yu jangan yang lambek mun Allah je Allah ya Allah subhanallah subhanallah pora Allah sepenting nyebut Allah makanya gula benajunan para rabu pak na pak saus tori asampung dek Gusti Allah orang asampung dek Allah gula benajunan bekal bisa aja jawab pertanyaan mungkar nakir amin Allahumma amin makin uning kapi pangeran Allah tahu cek pangeran Allah keng mun tak asampung ke Allah budian tak kira bisa jawab apa sebab alam barzakh ya dalam kubur nikah saya jawab benilesan tapi saya jawab amal kaula benajunan mentar selamat kafi terselamat kafi malah orang sebiasa nyebut Allah ni kata usaha bahas ilmu kubur ki setan ampun ipa husnul khotimah amin coba jawabun Allah dalam Al-Quran innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله orang langka jeng selesan na gempang nyebut asma pak na pak saus Allah mereka alhamdulillah bahkan asim orang asim nih kase esonataki maus alhamdulillah asim alhamdulillah senik orang mun asim pah maca alhamdulillah sengi dingaki nikah kotu atua aki pakuat tua nah yarhamukallah jadi mun bading asim hasim alhamdulillah saya beri jeti ini kayak pakon atua pakuat tua nah yarhamukallah deki si asim ajawab yahdi kumullah jelas keng si pakon tua aki ni kemun si asim nyebut asmana Allah mun si asim lo alhamdulillah tak usah tua aki kan terus hasim patek sapa rasanan namun si asim keluar patek tina cek tua aki keng mun si asim ni kenyebut Allah maka gula benajunan si dia tiin ko tu doa bon mangkana menter lesan-lesan kak dinto dinyebut Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lesan-lesan saya gampang nyebut asmana Allah thumma istaqamu pas istiqamah kuat pun Allah mereka ni berkat ku tak mau lihat dulu deh tatanazzalu alaihimul malaikah maka kemudian pan mati ya ijen tare malaik alla takhafu wa la tahzanu cang malaikat cek takok sampean mati agak cek kubeter sampean mati abuk cek takok sampean selamat kak cek takok sampean pecre kak sini kak cek takok kak wala tahzanu ben cek kir-pikiran kasih tingkel kak tanan sampean bekal ije gebi anang romana sampean bekal tempat ibadah bi potrana bini na sampean bekal alaki pole bemun mati tak lagi boleh pada Rabu malaikat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun sebelum mati ampun ipapadang swargana mangkana orang-orang seahli zikir ni kasete dalam kebedaan misem selerana jember bahkan make mati lo ingat ring mati ingat ring misem banyak na tak banyak pada Rabu menter tepak gula ajunan keng menter lanceng umur thank you mun mikir mati ni katakok magi gula ya Allah de emak ajang gula kita pikir-pikir boleh tak mati tak kok gila gula
Mun pah odi ke tibi dah magi. Oh tetangga mati kapi. Odi. Apa tangki? Iya mun beda berenga. Ya mungkin beda berenga mun umur 200 apa kelaku. Tak mangken planci umur 30, umur 40. Mun umur 100 wae. Lengetel ora. Apa tangki tak mangken manusia ni kan. Binitung terus 2, beri 2 terus tel. Beri telok terus. Masih pagi terus boleh. Iya manusia umur 30, 40, mun umur 90 dak mak. Cek balake tidungi langker babi ni tidungi depor. Tekku tak pedan. Dia tanya ki kombo ya. Mi lain bang. Mangke apa long ada remak ana. Cang kombo ya. Ni tak ada bolong wadi ki ku tak ada amade remak TV. Lo bisa nah. Mun tek iya. Keng ketek-ketan. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, nomor situng. Tanya aki kau ulah benajunan. Pangeran nasera. Nanti bisa aja jawab kapi. Allahumma. Si nomor 2 pada Rabu. Man nabiyuka. Pasera napin ajunan. Bo hula benajunan. Oh, ning ka napinggi. Sera napin hula benajunan. Nabi Muhammad. Orang langgat. Ceng benih karoga Nabi Muhammad ke keluarga na apal. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib. Datang yang kuteka ngarapan lagu dia iya deh. Nginom SD kaya gila-gila tak pakai nak kemi kaki jenis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oning kau leban ajunan ke Nabi Muhammad. Oning kau leban ajunan bahwa Nabi Muhammad nabi ku leban ajunan. Keng tak langkong. Makilah oning ke Nabi Muhammad. Keng ser seta toro Nabi Muhammad. Ser seta ittiba li Rasulillah. Seta ngelako sunat-sunat Gusti Kanjeng Nabi. Ku leban ajunan ni kemudian para Rabu tak kira bisa jawab. Orang si bisa jawab bahwa Nabi Muhammad nabi kaulah. Beni orang si oning bahwa Nabi Muhammad ikan nabi. Tapi orang si atoro lako na Gusti Kanjeng na. Kan beda sunnah tengki. Kan beda sunnah kan. Sunnah ni kakalako na Kanjeng Nabi. Sampai mun acara mantan kan beda bacaan. An-nikahu sunnati. Anikah akabin jetang sunnat kan iku abi Kanjeng Nabi. Faman raghiba an sunnati. Siapa si tanda katang sunnat falaisa minni. Siapa si tanda ko maksud tebeci keberkawinan mun karo tak akabin tak penapa. Kan beda terkadang ring bini bah tanda alake kan beda kan? Beda. Mun kalangan artis banyak para Rabu. Kulan di menjadi nyamana Amisa Patel. Di tahun di ngombian. Lembian oning film kahuna piarihe. Iya sias divana ben. Ami sabatil jo buk. Ami sabatil jo. Se teti cewek rohit. Kasa? Ngi. Kasa sampai makin kilo alak ke. Iman na janggula. Ha? Menjadi jo buk. Menjadi dari salah aja nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Indonesia aja banyak artis tak laki ni banyak. Seki anyara laki beda ki. Selake tak abini. Beda. Tak alake tak abini ni kata apa apa. King mun beci ke perkawinan ni kata ya ku umat karena akabin ni termasuk lakona Gusti Kanjeng. Ada apa? King cuman mun beda dengan laki bah tak abini ni kan makilok napa mun kule beketon. Mi bisa cek dengan bujang ya abini tak ndak. Cek kule andi bini terus abini ya boleh. Pada Rabu. Orang si bisa jawab ke pertanyaan waman nabiyuka.
orang si atorok sunat-sunat kanjing Nabi. Makanya gula benajunan sebisa mungkin panapa sa ikalaku bi Nabi Muhammad ipakontoro sepaling gampang situng mun audu tak langkong beli it lokale titi mun nyeram muah ni ka beli it lokale ini kesunat kanjing Nabi nih ka jelas sampean mun asolat teka dinto epakon asiwak geluh audu epakon asiwak geluh o tabu mun ijedingkan asikat ketika asikat niat kisiwak asiwak ni kesunat kanjing Nabi saya orang sa asikat pas ini ataki siwak nika oleh kenjaran para rabu jelas mun awdu awali kalaban bismillah keluh nika kalako na kanjing Nabi pakon maus bismillah king mun maca bismillah ko tu jeding seta apolong kalaban WC mun apolong ben WC pian maca bismillah cek kalaban lesan tak oleh teti bismillah no ko tu saba iya teh nggih terus kula benajunan mun awdu sunnat talaffut aniyat nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghar ini ka sunnat audu ni ka magita cak ngucak qiraat te anyat ni ka saking sunnat kalaban lesan adabu nawaitu ni ka kula benajunan nurok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawaitul wudu'a li raf'il ana apa mi sanikah untuk nolongi ateh makle ateh ka dinto mantep tapi justru terkadang dejen keluar kalesan bahjen was-was mungkin keluar kalesan was-was tiga lesan tak usah ngocak langsung ate saus mun pambian bahjen tahu tuh nawai setengah jam bah karo aing keluar ben canteng nawai asyhadu du jen budu tu mundenya nawai nawaitu sauma ghadin an atakeun tara kapasaan wudu ngam kan beude biasa na kan mangga nampian mungkin pan ilafataki pahjan waswas lata usaki nawai lapah seram muana ate niat kaula audu osoy muana makle se waswas ni katak teti para rabu kan geng bi setan bi walhan yen tadi kejeding robuk mangga kula sering bade pak setiap pengajian ijeding ni kepada setan nyaman walhan ni kesing ambe empian sehingga itu pani walhan sampean waswas maka namun masuk kelim jeding tengah malam kol telo kol dua pah macam bodoh orang ngabek kelim be tuli tanya aki walhan ngakoh pada ya mi pola tepak kamak tua ni keduk ben canteng cetak aja siapa mau nyanyi roro kidul gelaan Allahumma sholli ala Muhammad Marrabbuka wa man nabiyuka saya pangeran sampean Allah pasti uning kapi king mun tak sambung ben Allah tak bisa jawab para rabu wa man nabiyuka saya nabi na sampean pasti uning jak Nabi Muhammad king mun tak nuruk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi makilah uning tak bisa jawab karena saya jawab ben lisan tapi Senomor 3 wa ma imamuka pasera imam masampian. Jawab apa bimbian? Cek jawab tat muksin. Sera imam jawab Al-Qur'anu imami imam seetoro nika Al-Qur. Sera si bisa jawab orang senorok Quran ben orang se ngaji Al-Qur. Makin ni ke Quran bek tak pati ayaji bu. Nggih kan? Padahal tadi pengen akidah bun Allah. Orang ni kamun tak ngaji Quran atena iparuwad bi Allah para rabu. Ibalik na bore lang kacang. Pasera orang saya tak gelem ngaji Al-Quran atena ni bi Allah bakal iparuwad. Ipakuwad bun Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Debuna Gusti. Wa man a'rada an dzikri, siapa saya tak ndak katang Quran, siapa saya tak gelem ngaji, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka orang ni kabi Allah bekal paruwat, bekal paudi nyiksa. Tori bukti aki para rabu bukti aki. Sampian mireng kabar bahwa di tahun 2024
atau di 2004 jembatan Suramadu tidak kurang dari 3 orang yang melompat bunuh ke diri. Apa? Iya Jian. Di Suramadu itu di tahun Pak Lekor Kak. Tahun kemarin. Aloncak pada Rabu. Sebelum pasaan beri daerah Bengkalan bedereng bini andi anak nikah nginum fiksal. Pembersih jeding, namanya mana? Fiksal. Engki pembersih jeding. Ada perseben banyak benauku. Bahkan beda saya gentong pada Rabu. Di Facebook sampean mau buka Facebook nikah gentong. Tore. Andi masalah napa mi teu ngak nikah. Ruwedak remah di sampean ni pak teu bunuh diri nikah pada Rabu. Tetapi zaman lambat yang ku ada dengan di masalah. Pada makin lambat andi masalah. Mak tak ada lambat dengan bunuh diri. Mun makin sekejap loncak ke Suramadu. Sekejap minum pembersih lantai. Apa sebab? Benih masalah nah. Tapi ate ni kata buat ketika ada masalah. Apa napa? Ate na tak isi Quran sehingga ate mau tak isi Quran bekal lekas sompek lekas ruwet para Rabu. Pun zaman lambat. Bojed laker ya. Mau rip ka Isa ni lambat pakun ngaji. Bener. Dari maurib sampai Isa tahu le toron mun tak tega ngaji Al-Quran. Dan kudu ki nyapo lambek ki. Temar telempek. Mun ngaji lambek ni kesongkok ni keceleng tepani koko setelempek ro. Cecolong keluaran. Kalah. Budak remah. Somat kakak. Benyapok gula nyapok yuk. Zaman nikah nyapok. Cak gula kelahiran tahun belu-belu. Tadi gula makin ke umur 17 tahun gula mak. Hah? Gula kan metong siang ngetok. 17 malam kedik 17 pol. Pada Rabu. Lambat ni kau orang punya andi masalah. Andi masalah. Kenapa bamu saya suruh mulai? Oh. Anak lambat ni ada orang bunuh diri. Mungkin ni bahasa sekejap bunuh diri. Apa guna benajunan mungkin ni ke Quran pun tak yang kui. Andi masalah benih ke Allah saya boleh tapi ke media sosial. Padahal cai pun Allah innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Mun andi masalah cak ruwet kabali. Pabali ke Allah mun andi masalah. Lebur kareng laki embian. Penta ke Allah. Ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya. Jodohkan ya Allah dengan saya. Nah ya yuk. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain. Batalkan ya Allah. Dan jodohkan dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain. Bunuh jodohnya ya Allah. dan jodohkan dengan saya. Cang malaikat cempur pura colok ngarai. Cak makin sekejap. Hari ni. Kan lagi makin kan? Ya Allah, ngakan ko ajam lekah. Hai guys. Pagiku ditemani pukang ayam. Apa mah kita ada iyem biannya. Sekejap gas. Andi masalah ya Allah. Hanya kau dan nabimu yang tak pernah menyakiti. Ya. Biasa aja kali. Mbian nyangka orang semacam statusnya kuniser kambian. Kawan pian melas, kapan empian pak kubur aing mata. Yang kuniser orang. Meniniser cang orang. Heretompes kok. Sekejap dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari. Ambuy. Kula ni kalau teman ngupload status, kenapa? Ika bawa lagi kula lagi. Orang ni kata becik kapi bu. Ya orang ni kata seneng kap. Kula ke Mekah kan gagal haji lagi. Ketika kula gagal haji para Rabu, orang sini dunia serah. Iya. Saya baca roh. Makin kok ya herra. Angkat aku tak upload status lah biasa boy. Ya lok Pak Haji, ya tak yolok lah ya kaya tak orang. Yang penting kau cek cong-kacong. Wah, aku masalah Allah Maman. Orang ni kalau seneng kapi, tak kira seneng kapi para Rabu, ya tak kira becik kapi. Mangkana. Sini ku hape na sampian ni ka orang bermacam-macam. Maka na bedepan apa sempen sampian mo namo ka bunga antik kerja opat taulu keluh. Apa napa sebab orang lain si becik kesebeni para caja. Jadi rasaan dimbian. Bener.
Cek dengan ngakan ko ajam sampean, wah langsung ifoto. Nomor situng, mun ngakan ko ajam sampean ifoto, orang tak seneng kebi. Nomor dua, nih ser orang melarat sing ngatela. Mun kalau ngetelak kemper mun tak ibri ko ajam makan percuma. Nomor dua, nomor telo para Rabu. Orang mun ngakan ko ajam pah ifoto ibu ke status, ni kapadang celok teman ngakanan ko ajam. Apa tang? Orang mun ngakan ko ajam betul tak kira status kak? Orang mun apa numpak mobil pas status deh, ya berarti numpak mobil dah ada juga. Orang mun sandi mobil tak ke status mobil. Bener. Itu mun bahan ku ajam. Halo guys. Berarti padang jarak teman ngakanan. Ku ajam ni kasi nyaman ku tak kau ring selok teman ngakan. Mun sing ngakan tok ku nyaman ku ajam. Sapor tak langkong. Kula ni kepada Rabu, kapan ngajian si cek seneng mun diberi kok gereng. Ongguan. Apa aja gula kok ajam kok sampai gelap pagi gula kawan jangan daerah. Benih gelap pagi. Gula, ha? Lebur, genteng, asliner yo. Gula gelap pagi pekaden para Rabu. Pekaden diberi kok sampai kok ajam. Ngan lagi buru ke korogan. Kok sampai kok ajam. Kan tu deki. Pola iberi. Ya pola kan lo itu moy. Tak iberi ya mole kok kain. Cak gula tamoy kak. Ang gula tawat ruwa ni makam mani ka gula. Pola iberi kakan. Tak iberi dente ya mana. Kilak ku gula kok ajam kok sampai gula. Ngan lagi buru kok ajam kok sampai. Demakan toh kok ajam kok sampai. Mari mau rib deki kateramu. Kok ajam kok sampai boleh. Mari isang ngalle ke bendeng. Kok ajam kok sap. Tapi kula ni kok gereng ni kaki laku compok bini iku dengan ki khusus. Mun taking tepok ki laku nah haram lo atmu ban kok gereng. Mangkana mun bah pengajian gula bah ibri kok gereng. Bunga gula. Apa napa? Pulan setiap pengajian laku ajam menoloh. Yang tak langkong ni kak pada syutingan ni. Gara-gara mu tak sini keben pengajian bah ibri kok gereng. Tok deki gula. Jangan kok gereng. On tepki ya mari no bah. Ki laku kok gereng. Rek narik kok gereng. Hah? Bari nyambel lagi sampai. Berarti pada kok sampai nah. Mayu makan kok. Hah? Toko. Oh gila. Gila. Kurang berapa kak? Haram le sajam le kon lema lah. Hah? Kita anga. Nyamanan si anga. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, tetih. Saya rasa bisa aja jawab orang-orang saya ngaji Al-Quran dan orang-orang saya atoro Al-Quran para Rabu. Marrabbukah? Saya ada pangeran Allah. Tak kira aja jawab mungkaro oning tapi tak sampung kalaban Allah. Wa man nabiyukah? Saya ada nabi na sambian. Mungkaro oning ke Nabi Muhammad tapi tak atoro lakukan Nabi Muhammad tak kira bisa aja jawab para Rabu. Wa ma imamukah? Saya ada imamah. Quran imamah. Keng orang mun tak ngaji Quran bentak atur Al-Quran tak kira bisa aja jawab. Wa ma dinukah? Panapa agama na sampian? Islam. Keng tak kira bisa aja jawab mun guna ben ajunan karo KTP na si Islam tapi lako na ta'alako kalakuan is mun KTP Islam para Rabu. Keng orang nga tak bejeng. Adi guna ku KTP na masuk surga orang nga poton. Apa cak KTP na si Islam orang nga jauh tamat. Kan banyak KTP Islam keng dak kena rebo sing ngicok roh. Bade sampung ngicokan rebo. Aku tantar ke bi maling rebo aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Seterakhir, wa ma ikhwanuka. Pasera treta na sampian. Jawaban na tada pole al muslimuna ikhwani. Tretan kau lekak dinto. Muslim laki, muslim bini. Kor Islam nika tretan gula benajunan nika. Sepenting Islam. Sepenting agama nah pada. Maka maki gula benajunan tak ada boleh secara nasab. King mun pada Islam menikah tretan para Rabu mangkana mun pada Islam cek burlebur masake atena tatang cek burlebur arasanan orang lah cek burlebur tengki kata tangke apa napa sebab ajunan mun tengki kata tangke ajunan mun nampu arasanan tatangke ajunan mun nampu kek masake tatangke budian ketika itanya aki siapa tretan nah sampean tak kira bisa aja jawab para Rabu apa napa karena ki odi hulu benajunan tidak memperlakukan Islam sebagaimana kita memperlakukan saudara kita. Jelas? Kan berde sekecil-sekecil baharasanan no.
Nggih kan? Beda-beda sampo daya. Nah, jentar kabeh orang aja. Yen jek lek, laki nami ndak. Cek. Lah, mben muntar ke mantan kan saya jeling ka ada apa laki na apa lagi. Ara apa mah kita ada iya yu. Hah? Le, cok si bini pote pas laki celeng. Ya ara apa cek memperbaiki keturunan nih. Mun pas laki celeng si bini celeng apa anang. Pada Rabu, titikal cak ampo gak jagaan tatang kenggi. Datang boleh ada. Campo gak jagaan orang lain, cak burlebur masake atena orang lain. Manter gula benajunan pada bisa jawab, manter bisa ngamal lagi. Hadirin dan gula tak bahas almarhum. Si almarhum nikah, benih nikah. Maya popolong dai kak bodan. Masih kan ko badin na kan. Ne bang ko bandai almarhum mati kapi dua di kaman. Cako pak. Ya dia tok sebenarnya. Ah mau jadi almarhum kok dia. Kan almarhum kula tak bahas sesete para Rabu. Polan sesete ni ka ampun selamat ya lam berza. Amin. Mi pangkijak selamat. Makin isada kai gi makin tahlilih makin baca Fatihah makin dua akhir ka ampun cocok seepakon Nabi Muhammad bi kanjing Nabi irhamu mautakum bid du'a awis sadaqah irhamu belas sesampian mautakum dek ka orang mati na sampian belas kalaban apa situng bid du'a kalaban dua akhir nomor 2 awis sadaqah tabe isada kai ni ka berkat ni ka sedekah ni ka beri sengala 4 dia. Alhamdulillah mun sampai ngalak 4 dia benih karo celep ku mikir lah dia. Iya. Hon, sapora sambil kerja tengki. Sapora sambil kerja. Sanaos seipada pak Nah. Oke. Nika sebelum toron nika trauma celana kerdus. Nggih. Untuk pembangunan Masjid Nurus Sadili sebeda Tanjung Bumi. Beda masjid pengkir tase. Saya rasa nyumbang ke amal masjid nikah. Maka selama masjid nikah ikenangi abojang kencerna akili kasampian budian. Saya kebetulan ngiba obeng kan lo tahu cek beda amal-amal tengki. Kan tak oning. Saya kebetulan ngiba PC tore masang. Saya lo ngiba autang. Masang. Tore kalak tas ayo kalak tas ah. Ayo lek palain lek tas ah. Kalak ikat na irab 2000 na panganyol. Kule sambil baca selawat sambil pasangi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi mun bini beki kebinaan lek oi dul ki kebinaan lek sama jalan binaan kia takok sarung geger kia laki sama jalan binaan beri kardus boleh mak lekas mari sallallahu ala Muhammad launan you launan buk launan wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya habibi ya arusan ya habibi ya arusan
fiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi salam sallallahu ala Muhammad sallallahu man ra'a wajhaka ya karimal wali man ra'a wajhaka ya karimal wali hauduka safil irduna sallallahu ala sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Lestari. Okey, papolong. Okey, papolong beti plastik pasabek ke mobil putih. Tak langkong sedung gue saja kita kok buru deh. Nyeliot libet budin kanteng kemarin. Pon, sangat dintoh. Nyuun sapora saya tidak betes epon.